Dudon mi nulepa ulen Pawl kan rak thau that chiao mo chinin foin nan kut kan lokai tuini thong ni kul hluan nga November ni hlei sari tlongkai ni khat zinga chun Hakha Peng Ruan Khua a Vanzamin bom a Thlak Vaise ke tantu Tolsung Kahawknak Pawl ruangah Tidimi Laknak an Siati Veng Hrekkhat Tidai an Catlak Kalay Peng Thlanglam Kahawknak bau ruak a Sosang Rahrangpawlin Vanzamin bom som nga tlun an Thlak zau Kyauhhtuh a Rahrangpawl Rallamsial dingin an Timlamaw Rero Naga Ramah Meitei Rallamsial Pawlkom le Tolsung Rallamsial Pawlkom pani an Tongaw Tiau tiva a ruak an sar timi le Mizoram boxer lal ruat dika an Khawknak Rallammain a thi timi Tolsung Thuthang Pawl kan run thanding kan thuthang a chem tiang in ngai sak dinga klau som Hakha Peng Ruan Khua Vanzamin bom a Thlak Vaise ke tantu November ni hlei zan nazi parkhale minute kula khan chinram saklam Hakha Peng Ruan Khua chu Ralkap Council Raldaw Vanzam pakhatin bom a Thlaki in pakhat le biak in asiat swatia Tolsung mi Paulin hitin a video file thon anun tar hi Ralrang jet fighter hin bom pali raw ria Thlaki in le biak in chu asiat swanan van that Thlak zetin milai to mo mi anei lo tia an rel Ruan Khua hi Hakhai si ni swalam peng somthum le peng nga rong umasi magui ram then kan ko peng Rero ti lai khote si in khi malte mipum asom siar long nak Khua asi Tolsungi Kahawknak ruangah Tidimi Laknak an Siati Veng Hrekkhat Tidai an Catlak November ni kul hluan ko ni si khan Tidimi Kalay ni chaukui Rahrangpawl chun tai ngen lampanin Rallam an siali Chin Brotherhood Ralkapol thon an kapo Ralthuamkai athi hlawan tami nongdami kai mi khal Chin Brotherhood Ralkapolin an nei Ralhrangpawlin ne lonin mi pi moto an man sak mi le an Ralthuamkai chu Intek PDF zawleni hauha nakin Chin Brotherhood Ralkapolin an lon saki phoi an son mi Tolsung mi pi khal an run suak thei hi tuman Kahawknak Ralranglam hin Ralthuamkai le jet fighter Pawl khalan hoi Tedim khopi sungi an Laknak tihna pipe Pawl an Siat tia Tolsung mi Paulin an rel sial tangtui kan Laknak Tidai pipe Pawl an Siat November ni rani sin tinhakil tu Paulin an tua Rerawi tu tianga chun an tua the thei ri lo sial tangtui tihna siat ruangah hin Veng Hrekkhat Pawl chu Tidai manding kan nei lo pipe to tu Pawl hin an the thei ding ni hi an rel thei chia ri lo tia Tedim khopi sungi lai lum pakhat chun rel Tedim khopi khin kaneri tlang ni Tlaknak lam kawi sial tangtui vale pon pi vai sin an ti tlan mi khi an la si pon pi vai si an lak mi ti hna hi chu asiat lo nan Tedim si peng hlei khat Laknak hop mun rami an dawok ruangah sial tangtui an Laknak pipe Pawl chu an siat churuanga pon pi valam si an lak mi Dawhhna Tidai sun chu an to the hlan sung Tedim khopi sungi Tolsung mi Pawl chun an rak sewa vial vau Tedim khopi sunga hin sial tangtui Dawhhna ring tu hi miuma Veng an si sakorlam loi bual Veng le leilum Veng chun pon pi Dawhhna an ring ve thung Kalay Thlanglam kawi Dawhhnak bau ruak a Sosang lai Rahrang Vanzamin bom som nga tlun a Thlak zau Sakang ram then Kalay Peng Thlanglam kawi Rallamsial mun ram nor tu Rahrangpawl le mipi Ralkap tang rual Pawl Karlak Kahawknak bau ruak chu dai lampan lawin a Sosang sin sini Ralranglam an din mun athat lo son ruangah ni thum sunga ape chin bom som nga leng lo an Thlak tia Tolsungi Ralram thuthang ram pakhat chunarel Mizan sun November ni hleiruk zarpisun sundir nazi hlei ni le minute tha khan Kalay Peng Thlanglam kawi Ralmai mun pakhata jet fighter bom a Thlak November ni hleili sun nazi hlei ni rong khala khan tara ui si hungpok Ralkap Raldaw Vanzamin mando khokyang kapa bom arak Thlak November ni hleili simlam kaw nazi pahni rong khala khan magui Vanzam tum huni si hungpok wai 12 Vanzamin bom arak Thlak phone nitin chol lauraw rin kan kapo ti ding tukasi Ralranglam mi thian tam non an hriam threi lak sak mi khal jiang mazat kan nei zau an din huna that lo son ruanga Vanzam thon bom in Thlak Rero tia Ralmai tuang mi pi Ralkap pakhat chunarel Kalay Thlanglam kaw Kahawknak hin November ni hleili ni si thokin tuini tiang wai 12 Vanzam le jet fighter bom a Thlak mi hi azaten bom som nga an luan zau Kyauhhtuh Rahrangpawl Rallamsial dingin an Timlamaw Rero tui Kalay Thlanglam kaw Kahawknak thoi na yote magui ram then kan go district sungi Kyauhhtuh khopia Ralkapol Rallamsial dingin an Timlamaw Rero tia Tolsung thuthang pakhat chun arun tar lang Kyauhhtuh Ralthuamkai mun amata tongchau sit battalion isin
ralrang ralkap tha jang mi somriat pangarwal rong Kyauhhtuh khopia an hero naw mizan nazi pariat le minute somli ronga khan Kyauhhtuh khopi phungkitlong kiang an thleng tia thayasi chun an dongisin vunnel phurmoto thon ralkap dang anun phorbet rautia mitirak mutu tol sungmi polin an rel an pian bang hi azan zani Rallamsial maiding mel an put ronga chuimun rami minchi Khua leyua Khua Pawlkom Khua yo khopi ngalun chawpin le an kyang kap Khua poli mi pi pol thin rim nung te zan iti na thong ring dinga ralrin nak pein an chaw hai Naga Ramah Meitei Rallamkai Pawlkom le Twalsung Rallamkai Pawlkom pani an Tongaw sagang ram then sungi Naga ma te ukok nak nga mun Ramah India ram Manipur state Meitei hel Pawlkom le Twalsung Rallamkai pani an Tongaw tia thayasi Twalsung Rallamkai laki Pawlkom pakhatasimi NSCNIM Naga Rallamkai Pawl anun pe thlai Manipur state Meitei Rallamkai Pawl ralutin Myanmar ramlam kawa November thatharisin niriat sungrauri Tongaw in thu an rel khom tia Twalsung thuthang ram pakhatin rel November ningani si khan Naga ma te okok na nga mun Ramah NSCNIM Central NSCNIM Absalom Hanshi le Manipuri Meitei hel Rallamkai Pawl chu niriat sung Tongaw in thu an rel tlangi hitum antonok naka hin intek Rallamkai Pawlkom pakhatasimi NSCNKYA chu an som velo tuitum tonok nak chang suak ding hin pengpi nun phung Pawlkom changul Naga chalai le nun phung committee Twalsung kholal polin an phua hlau mi asi NSCNKYA Pawlkom an beron lo le an som lo hi chu Twalsungi Naga mi pi Hrekkhatin vuivain an demna sa tia thayasi chuti niriat sung Tongaw rel khom nak an nei nu November ni leithum nia khan Meitei hel Rallamkai Pawl chu an mai mun le ramasimi India ram Manipur state tajun khopilam panin an tlungi jiang thu an relin jiang thu tluk nak pol an to ti chu an phuang zar lo tui November thathara khan Naga ma te ukok nak nga mun ram somara penga Manipur state sin Meitei Rallamkai mi pum za rong an laluti Twalsungi intek Rallamkai asimi NSCNKYA Pawl thon an musakhio in an karlak baw ruak atang man non Naga Rallamkai NSCNIM Pawl hi Meitei hel Pawl thon athup te rol hrotoin Tamu district sunga hin kolral kap Rahrangpawl an komi dawthleng tu mi piral kap Pawl in kap theu tu an si Tiau tiva a ruak an sar mizan ZING November ni hlei ruk zarpi zinga khan zarpi zing kavunti nipini tiding cholni tiding tin mudan le mandan hi bangolo chiawi kei hi lairo ni sailen kasi katong mantlai arak diklau thei comment naka adik son tla inrun simramula o mizan ZING pita khan tiau ti vai phunchong lia zauti thailo mirok pakhat an mui zau khothar khotlang YMA Information Center sin tlang awin YMA Minaw Polin an pan khom YMA hroitu pol le twanvau nei tu polin an zau fiang nuwa zin khan khwal kumkul luan thum mi asi ti an hlia fia arwang chu zau khothar Veng sang zomi baptist ko ran pasta kwata an thumi amizan lala simlam nazi patnia khan zau khothar than muala an vuiliam Mizorami boxer lalruat dika an Khongoknak riam ma in thi Kandung Tlongkai ningani I Battle in Mizoram Super Fight Series 4 a atong pi thoi an Khongoknak riam ma in lalruat dika mun pui chu sizunga lupit asi mizan sim nuwa khan Vanzam Thlak zatin anun nak achem Kandung Tlongkai ninga zana khan lalruat dika hi Grassroots Boxing Promotions le Crown Boxing Promotion I antim to mi LPS Arena Falkland Izola Super Featherweight atong pi Eric Ralthuamkai mathon an Tongaw around thum naka atong pi Eric Ralthuamkai main kil khata norbetin alua athonga lalruwa diga chu lungchimitin atlutup ti I referee in athenchi arung har so sal thei mai non lo ruanga bongkon vengi Greenwood sizung pia an lupit CT scan in an zau chi I athuak thiri poimo chatin athuak sunga thi athling tia siboi polchun an hu athitling ruanga hin athuak khal athlingi siboi polin zamrang zetin ICU a norlutin operation an to chi ventilator mangi thopek chopin ICU a chun theipa topin an hlom nan thatlam pan ti anei lawi mizan na ji pakwa le minute kula khan Greenwood sizonga anun nak achem
kum kulmi tlangwal thek thoi tha lal ruat dikahi Mizoram boxer pol laka ama khwa eng zeti baisai nak sang zet thoi anchon Rero mi pa si thong ni kulhuan likumi LPS Pro Fight khalakhan pentam waita semi final tiang arak thleng professional hruang sungilu tumin atat riamok Rero lai si tuitumi anthongok nakal hi chui professional fighter pakhat sidingi apal tlang tul mithil poimo zet pakhat asi arwang chu tui aizoli achen dak mun sakor tui chuna voikhat anthum doki anmai kholama anpurtlung tuisun naji hleihnia hin anvuiding tia theiasi tuijing ranga chun tol song thu thang vialin hitin kan du tok phot dingi simlama ramsong thu thang le ramleng thu thang pol thon akhai khomin famkim soni runthan ka zom ding hau kho kan thu thang achem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai ngai chin info du saki angai tu nulepa ulenaw nanza te in niman nuam sun tha photu lo